ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Magpasalamat kayo sa Panginoon, butihin siya, kanyang gaway walang hanggan. Sabihin ng sambayanan ng Israel, walang hanggan kanyang awa. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon,
Maya pa abak po kaya katamungan at syutana king kanam ng Domingo ning pamanyubling mebye. Pakyabetala king banalamisa ring kapasalamatan daring balang metong kaya katamo at karing kaya katamong karing personal na kayadwana ng Eva Tejada, Nicole and Maribel Lorenzo, para king malagwang kapaldana ng Donato Pexon Jr., Belen Enriquez, Leonilo Maderas Udan, Gerald Francis Lagman, Rex de la Cruz, Ernesto Godoy Zilva, Arturo Vitub, Rosalito Talon, at dinge ganaganang kakalaguran tamo at kamag-anak at syukaring hospital masakit ngeni. Pakyabetala naman po rin kapatad tamong mayangon na bye karingalang hanggang kapaynawan daring kapatad tamo Feliciano Lising, Wilfredo Paras, Melinda Siozon, Isayas Badoy Jr., Angel Razon at Lucila Razon, Ruben Lacson Jr., Emmanuel Presicio Tejada, Andres at Ferdinand Yambao, Maria Elena Coloma Estrella, Keats Lapid, Tom Torres, Dolores Senson, Diosdado at Fermina Kalilong, Melissa Magtoto, Darwin Bulataw, Victoriano Babadilla, Doroteo Manalo, Ramil Reyes, Maria Teresa Morales, Dominga Mercado, Rita Febes Ramos Cervantes, Corazon Chiching de Castro Ona, at ding eganaganang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po. King ligyon ng igpam po ng anak, panimbalan ng Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ing pamakiagom king balan ng Espiritu, yang manatili sana kay kayungan. At kaya ka, antimurin. Mayapayabak po. Maya payabak po among. Idaon tayo po yung kaya katang Santa Misa, karing kaya katamong panalangin, kaya katang intensyon, kaya katamong espiritualidad, yung kaya katamong kasalpantayanan. Tutupin naman na importanteng masikan ng tamo katawan, masikan ng tamo pilubluban. Muna man yung kaya katang kaladwa, yung kaya katamong pasiknangan, yung kaya katang pamanalangin, yung kaya katamong pamiyabe-yabe. Potang agyo mong kalinguan yung sarili mo. Potang agyo mong makiugne kareng aliwa. At potang maniwala kang yung dakalabagi lilipas mo. Pero yung maulaga, yung kaladuanin tao, manatili. Karing panahon may kasala tamo at may kulang, aminan ta kayong Diyos at pangyad tamong kapatawaran. Itangan po. Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, lampong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa may payang tutu, pakaluluan ng katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye alanganga. Amen.
manalangin tamo. Kaya nakantala rin kaya katang intensyon, ting kaya katang panalangin king misang iti. Igpam ginuming Kristo, ing anak mo, pengako na kay kami, ingay na kay lakwan ulila. Ipagkalugme kay kaming banal espiritu ning katutuan. Bana kaya bemia at mibiyebe karing puso mi. Bana balo mi nung nuke papunta at atok yan miya, Yesu Kristo, king dalan painturo, keka at karing kapatad mi. Manano na sana ng Espiritu, papagbanala na kami king lugod ng Yesus at may katetagan kay lug, may pasyag king mayap ng balita kay tiking yato at tatangal mi at ing lugod na karing sabla. Itiyaduan mi kapamlata ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat king libro ning dapat daring apostol. Ipelipe mintaya king syudad ning Samaria at penaral ne ing Kristo karing tao karin. Ding tao misasametong lang tinanggap matula king penaral na. Uli ning dimdam dakeya at ila mismo ikit dalaring mala adepatana. Ating mga rok ay espiritong linwal kukulisak, karing dakal a inalipan da, at dakalang tuturing lumpu at pile a kinayap. Inya mika maragul pamagsaya ketang syudad ita. Abalitan daring apostol karin Jerusalem, king ding tao Samaria, tinggap da ing amano ning Diyos. Inya tinubod dalari di Pedro, ampo iwan. Inyang miras lakarin deting adwa, penalangin dalaring talasalpantaya, ban malyari reng tanggapan ing Espiritu Santo. Uling eya pa tinipa ing Espiritu Santo kaninuman karela, makagyong mabinyaglamo king lagyuning Ginong Jesus. Kaybat nanita, timpak dalari Pedro at Juan dinggamat da karela, at ilangan, tinggap de ing Espiritu Santo. Ing pakibat tamo po, ikayong sablang melalang puryanye ing Diyos, king masayang kulisak. Ulitan tayo po. Ikayong sablang melalang puryanye ing Diyos, ing masayang kulisak. Puryanye ing Diyos, kambening masayang kulisak. Ikayong sablang melalang. Dalit kayo king ikaligaya ning kayang lagyu. Kaya ibye ing tapat akapuryan. Sabyan itiking Diyos. Tutulang makapagmulala ring kekang daraptan. Ikayong sablang melalang puryanye ing Diyos, king masayang kulisak. Ding at yuking yatu keka sambala, daralit kapuryan para keka, at kekang lagyu yang puryanda. Meko keni at lawan yu ing makapagmulalang dapat ning Diyos, king libutad ding tao. Ikayong sablang melalang puryanye ing Diyos, king masayang kulisak. Ing dayat malat kaya yang pepamalan, inya mekalakadla libutad na taong kekatamong pipumpunan. Mesaya tamo uliniting kayang depatan. Ya ing mag-aring mitmong kayupayan, king kapilanman. Ikayong sablang melalang puryanye ing Diyos, king masayang kulisak. Ikong sablang ating takot king Diyos, meko keni at makiramdam kayo. Ibalita ko ke kayo ing sablang depatana kanaku. Puryanya ing Diyos, uling kakong dalangin ena tingyan, at lugod ng ekukupas, kaku ena kelingwan. Ikayong sablang melalang
Kapurian ye ing Diyos, king masayang kulisak. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pedro. Samban niya i Kristo, king mabilog yung puso, at kilalanan niyeng anting Ginu. Manatili kayo sanang makasadyang makibat, karing taong mangutang tungkol king kapanayan ning kapayapan, aatyo kaya kayungan. Ibyeyo sana king mitmong ganaka at kagalangan. Ingatan yung malinis ing kaya kayong konsensya, ban kanita, potang lilibakan da kayo, detang maglibak king mayap yung panugali, antimong talasuyo ng Kristo, ilang dilira, duminela king sablang panyabyanda laban kaya kayo. At nung buryan yung ning Diyos ing dumalan kayong kasakitan, masanting ae palak ing dumalan kasakitan, uli ning pamanyapat mayap, kesa king pamanyapat yung marok. Uling i Kristo mismo, meteya para karing kaya kayong kasalanan. Misan mo at para king kapilan paman. Ing taong banal, para karing makasalanan, ban kanita, akwa nakatamong ilipat king Diyos. Petere ing kayang katawan, dapot sinubliyang mebye anting taong espiritual. Amanu ning Ginu. Salamat, King Diyos. Talakat tamo po man parangalan ing mayap a balita. Ing lulugod ka na ko, pamintuan na la ring amano ko. Luguraneng igpa ko, at iigpa ko, at ako, manoknangan kaya kayo. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antemurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga nakaring kaya ang alagad, nung kaluguran nyo ko, pamintuan nyo laring utos ko. Manyawad ko kingig pa, at di na kayong talasaw, aya kayabe yu kapilan man. Ying espiritu, ning katutuan. Ane natanggap ning yato, uling ene akakita tene balu. Dapat ikayu, balo yu, ing akayabe ye, at manuknangan niya kaya kayo. Era ko lakwan magdidididi, mibalik ko kaya kayo. Saguli na mo atena na, eyo na nakwakit ning yato. Dapat ikayu akit yuko, uling mabiye ko, ikayu man miye kayo. Abaluyo, ingaldo, ita, kingatsuko kingig pa, at ikayu atsu kayo kanako, nung makanano kong atsu kay kayo. Ing tatanggap king utos ko, at tutupad karing kareti, iya ing malugot kanako. At luguraneng igpa ko, itang malugot kanako. Lugurang ke, at ipakilala ke, ing sarili ko, kaya. Kaluguran kong kapatat, ing maya pabalita, ni kiyakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo.
Kilagyo ning igpaang po ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Mayapayabak po kayo kongan. Mayapayabak po among. Lakwanin ning Diyos, Jesu Kristo, ing Espiritu, ing banal na Espiritu kaya katamo. Iting kaya katang pamigunam, ing kaya katamong espiritualidad, our spirituality. Importante kaya katang pamikakatawan. Sana masikanta mo, alatang sakit. Kayang lulto, kayang mapila na bulan na milabas, o ini kaya katang prioridad, our physical health and well-being. Anya sinakripisyo tala po yung obra, dahil lulwal, pamagaral, pamiyabiyabing physically, tamang pwedeng maging malapit because we want to maintain our physical safety. Importante mo naman, pisabiyandangin, itang ausandang ekonomiya, kabiyayan, abroad, yung maraguldang krisis yan, how to restart economy. Ita naman tang material abage, paulaganda mo, tutupin naman. Pwede kang mabiyala na kamangkanan, kay lambatan mga patetangan po. How do you balance this? Puri kaya pong sadya kaya kayo itang katlo, itang kaya katamong kaladwa. Our soulfulness, our spirituality. At lula mo pong punto, dahil puri kong idake kaya kayo. Potang metong nga tao, spiritual ya, enong tambanal ya, o kaya kosyang ya, o kaya makapalibot la rin rosaryo kaya, tinyanda ka la Biblia, panay mga dit, panay sisimba. Siguro pwede ita, makasaw po ita. Pero aliwa mo ita yung spirituality. Muna po yung tunay, tao ng ating spiritualidad na Kristyano, makisan metong yan. We are one. Yung kaya katang kasalpantayanan, kaya katamong spirituality, it makes us one. Kadua, potang tunay kang banal at spirituality, itang panay kang makasiklod, mga di po. Itang agyo mong kalingwaning sarili mo. Ingaws na po kita, egolessness. Lakwan mo itang ego mo, ita sarili mo. Nang kayo masyado tang conscious kaya sarili tam, nasabihin na rin tao, di ba? Kaya nanong akita ka na ako. Pero that is not spirituality. Potang yung kalingwan ng sarili mo, mika ka espiritualidad kang makakristyano. At katataw yan, akitaya ing tune espiritualidad, potang akita mo nano yung manatili, nano yung magbayo, nano yung permanente. Munang-muna po, pasibaywan tala na yan. Ing ebanghelyo tamo, sabi na, ing banal na espiritu, kilalaye, bahaluye, at manatili ya kaya kayo, at di kayo kayo. Nga na pang Kristo, potang datang ingaldo, akilalayo, ako ya, at ingig pa, at yu ka na ako, antimo ikayo, at yu kayo ka na ako, at ako, at yu ko kaya kayo. O iting pamisan metong. Ang yang dem pamilya, dem organisasyon, dem parokya, ing baryo, ing metong pamyabe-yabe, it can have its own spirituality when they can go out of themselves and be one. Balo po tangalayang espiritu ing metong nga pamilya, alalang pamisan metong. Balo alayang kaladua ing metong organisasyon, potang kanya-kanyala. At na pong ekspresyon, nada dindam yun ini siguradang esprit de corps. Esprit de corps. Itang balang ing espiritu na ning katawan. Ing esprit de corps ari ang katawan na physical. Ing katawan na ning kaya katamong organisasyon. Itang panamdaman mo itang your sense of loyalty, your sense of fellowship, your sense of pride, a common sense of joy being part of a good and big group. Esprit de corps. Bala mo ing mismong organisasyon, mismong maragulak katawan parokya at inyang espiritu. Nanong panamdaman mo kayong parokya mo, kayong organisasyon nyo, kayong pamilyayo, at ingang panamdaman na pamisan metong, o iting kayang espiritualidad. Ang yangking kaya katang mumunang pamamasa, 1 Peter 3:18, idalayo kayong kamatayan ing material na katawan.
uling midenan tambie king Espiritu. Di ba po niyan tang lelang nga nakatamo ng Diyos, King Genesis, minuna katawan tamo mo. May gintamong laman, may gintamo pong ibat keng from clay. Mika bieta mo when He breath on us, itang Espiritu, ruwa, itang Espiritu ng Diyos, binyan na kaya katamo, o itang biye. There is that sense of spirituality when we make ourselves one. Nga na po king 1 Corinthians 12:13, we are one body, but we have different gifts of the Spirit. Celebrating and acknowledging our uniqueness and recognizing our union as the body of Christ. Nung itaming katawan ng Kristo, metong niya mo naman yung kiyatang Espiritu. Nya pansinan niyo po po ang kayong pamilya kanya-kanya la, kayong organisasyon watak-watak la. Po taking metong nga parokya ela bikakasundo, there is no spirituality in it because they couldn't afford to be one. Kasanting na po nitang sinabi nitang metong nga presidente king Amerika, ing lagyo na po Harry Truman. Presidente ya po kaya rin ng World War II from 1945 to 1953. Na ano po sinabi ng Harry Truman, it is amazing how much you accomplish if you do not care who gets the credit. Nakatakarakal agagawa, mas marakal tamo agagawa, potang etamang pisabyan, etamang isipan, nino ing miki gawa. Itang you don't take the credit. When we become conscious ay, potay ko man kabital, o potay ko man kabit lagyuken, sumawag ko potay ko man kikilalanan, ay pota agkatyo ko magobra kaya na man banggitan. It removes the sense of our body. Ating mas maulaga kay sarili tamo. In mission tamo, in pahintungol tamo, in kiyakatang parokya ng organisasyon. And there's so much achievement, potang den tao, they can forget themselves and be able to share in the unity of our community and our parish. Lalong-lalo na po ngayon masakit. Tama nagyong mikitikit physically. Deng aluwakan yan, makaramdam laki ang trompa, sisimbala, kembaleda, mas dakal kaya katamo, masisimbala online. Salamat kayong Diyos sa rin tamong technology yung makanini. Ayal benyo kayong TV, karang kaya kayo cellphone. Ito, lalo tamong akiting kaya katang pamisan metong ebong physical ha. Mikikit, mag-meeting, pero mabiyang parokya. At chuko kayo ni. Balo yung at chuko kayo ni para kaya kayo. At balo kung nagyangala kayo keti. Ing puso yung kaladwa yung isip yung at chuya keti. Wapi naman, kay kabaligtaran, pwede nga chuko keti. Ala naman yung isip yung keni. Malyari po ito. Pero mas malalam tangin ni pamyabi-yabi. Masusubok yung kikatang kasalpantayanan. Nangyangala tamong physically, yung pilubluban tamong kaisipan, yung kikatang kaladwa, chuya keti. Itang pamisan meto, nga mas malalam. Karinya po lulubitang kadwa. Potang agyumong kalingwan, yung kikang sarili. Pwede kang mag-isan metong, potang agyumong kalingwan, yung kikang sarili. At ikaya pong kakalukuran, may ang obyenna po, ing lagyo na Director Marilu Diaz Abaya. Kaya kaya po din daming term ini. Nga na po, egolessness. Can you repeat that? Egolessness. Imbro sabihan nita, itang ego, ako, ego. Potang gyumeng ilele itang ika, para kayong mas maragul at agimpan. Itang mababong, nanuing para ka na ako ken, nanuing akwa ako, ala ko man yata ang party. Potang panay makaniting kaya tampi sabihan, though it is important and needed, we cannot have that sense of spirituality, of unity, because we are on our own. Nga napin itang favorite expression me, it's not about me. Naman tungkol ka na ako yan. Nung sasahop ta mo, nagyang ala ko, okay mo. Nagyang edamang balo, kanino ba't? Nagyang elaman pasalamat, okay. Yung mahulaga, miso pa na rin, dapat misopan. It's not about me. Pwede po kasing, di ba po ka rin politiko king national, makalungkot na At ila PPE. Dito pong gamit na rin gaya.
Den aliwaya, anonymous na mo po, anonymous na mo ada. Ila, kabit do de lagyuda. Eman ibat kayong pera ta. Pera lang taxpayers Manila, ne? Kaya ba't kabit de lagyuda? Pumakarinita, ne? Kasi it's about me. Kento to, kunyari susopan da ko, pero papakilala ko mo yung sarili ko. That's not spirituality. I don't know what you call that. But when you forget oneself, your pride, then it is a better attitude, and then it is selfless disposition. Potang mong kalingwan ni sarili mo para kareng aliwa. Then ako pong may itong example kaya karanasan kong egolessness na po. Total, binanggit ko na po Director Abaya. Ini pong direktor ini, bayo miya kilala. Sikat na yung sikat. Yan ang maging direktor ng Jose Rizal, Muro Ami. Maging niya pong nadakalya po tingga pa award, pati abroad, pati Japan, kahit mintake po kayong balena, karakalay awards. Ot niyan ta susopa na kaya pong mag-start kaya tang Men of Light at kaya pong weekly talk show kayong gospel. 16 years na po yun, 16 years ago. Alaki pa pong studio, alaki pa pong spotlight, alaki ang camera. Mandam kami mo. Manar kaila kami mo. Bali po, kanino kayo mandam, kaya tang University of the Assumption, kaya San Fernando. Uling ating classroom ka rin, ating lang pong program, ating lang kursong Mascom. Ating lang classroom, bala mo studio ya. Tanang mo lang studio yun po. Makigamit kami mo po. Bali po, kabang magklase la rin anak ng kain, hanggang alas 5:30, hanggang alas 6, kami po manayag kaya kayong koridor. Pakalukluk kaya po kayong koridor. Labas-labasan na kayo ng estudyante. Bali po ninong kaya beming maninayag nita. Director Marilu Diaz Abaya. I never heard her complain. At potang mangan kami po, wala namang kantin kanita, ulimbengin na kaya rin ng klase, mamang kami po kareng koridor. Kareng luklukan na rin estudyante. Kaya bemiya, ane kasaya. No big deal. Bakit? Naman kailangan itang pakilala na nino. Potang kilala mo na yung sarili mo, mo na dapat pakilala. Balo yung insecure at tao, potang bala mo. Balo nga ako yung kay Kenny, ako yung director, ako yung boss. Balo da naman Potang confident na ka, you can allow yourself to give yourself to others. There's a lot of humility, security, and even confidence. They can forget themselves. Egolessness. Metong pa po kumimuan kaya bemya naman king Men of Light. Yan ta po may kasarili na kayong studio, kita king sakop, ngayon itsune po yung gagamitan mi. May kapagawa kayong studio, sindumi po. At kaya po metong nga volunteer, taga ang ilesyo. O nimbang kanita po kayo magastos. Metong nga maragula budget kasing pamangan. Patampakanan nila rin volunteer kami, mangang kami. Abi-abi. Nakagastos ita. Dati sasaligi ka rin restaurant, mag-take out kami. O kaya mamang kay luwal, magastos. O ningala na kayo man po budget, kami mismo, wala na kayo man pong allowance, wala na kayo man pong stipend ka rin. Libringan po, volunteer kayo nga po. Ita pong lalaki nga ito, usually, agad darat ang uling, iya po yung mag-drive, i-pick up na itang nunukan mag-donate. Apamangan, neng kay restaurant la, punta lang na pa Balibago, punta lang na Angeles, punta lang na San Fernando, neng kay pamilya la, punta lang na kay Tiking Mabalacat, punta lang na Santa Rita, Guagua, kuha na napapuit ang pamangan, manibat ka Angeles, kay ba't atad na po kay Tiking Men of Light, mangang kami. At kaya rin na po nita, mag-Serbia, yapang manuas pinggan. Neng kay susopan niya po, pero potang mag-taping na kami, malakwa niya po manuas pinggan. Misan po may sirate ang computer mi. Sabi dalami kitang opisina ng koyang itasasap kaya katamo. Balo din gawang ka rin, Bali po, kanya magobra, kay Angeles Electric Corporation. Dela kaya po itang computer mi, pegutan kaya po. At suya po kaya ni itang kaluguran mi, Kong Eloy Antonio nga mi. God bless his soul na po. Kaya ba't po tildo na ako nita security guard? Kitang opisina na kitang first floor, kitang first floor, kita yan dulo. Pami nga pakirot ko, kadagul ng opisina ng Angeles Electric, dadala kayong computer, paparepair ke. Nyan talumolya, makalong sleeve siyang barong.
Iya pala yung manager ka rin. Nung ali, yung assistant manager. Engineer Eloy Antonio ya pala. Electrical engineer ya pala. Yung operations manager ng Angeles Electric. Ay, kuya nga ako. Ot kita kaya katamo manos kang pinggan na ako. Ot puta kaya beda ka driver ka nga ako. Kini pala ikang buaya mo nga na. Potang susuyo ko, wala naman tanga na. You know, that is called spirituality of the community. Ning meto nga tao nga yun ang kalingwan ni sarili na bika ka spiritualidad dya in komunidad. Tutoy ni po ta kay pamilya at ing metong kaya kayo yun ang kalingwan ni sarili na. Kesa kayong magwatak-watak, ikay maging dalan. Miyabe-habe kayo, ikang managkat, kayong kababan. Then, mika ka kaladwaya, maging mabiyaya ing pamilya, ing parokya, ing organisasyon. Ang yan din pa mikakaluguran. It's not about me. Shine out. You don't have to outshine. At katataw yan po, akit tamo, in kaya katamong espiritualidad, akit tamo yang manatili. It will remain. Anyapin po ada ka-confident po ang tao malalam akasal pantayanan. They are not even afraid or insecure about material things. Milabas mo rin yan. Ulinging kaladwa, yang manatili. Our spirituality remains. Everything will pass. Only the Word of God will remain. Lalabas nga yan. Sakit loob, kamwa, pamagkamali. Lalabas nga yan. Ing manatiling mahayap. Ing manatili ing Diyos. At potang iting kaya katamong kinaul. Etana masyadong migagana ka. Apansin ko po kareng alawang bansa, lalo na kareng alawang bansa. Ati ko po kwentong metong bansa ne. Mabasan ko lamo po. Itig metong bansa, yung presidente de man wala keng coronavirus. Kaya yan, lagnat-lagnat mo yan. Ana. It's only a flu nga na. No big deal, ana. Ngeni po, pilanong libo ring mete. Kakaluluan ng bansada, o tatsuya ata karetang top 10 na peka marakal mamate. Ita mo, nakatakat yung presidente ito, lulwalye, man magbas ka ba? Ne? Pero yung bansada, ano kakaluluan? O nang kayo, importante yung ekonomiya. Ekonomiya, obra, pantunan. Atin lang, bala mo itang Minister of Health, kaya katumbas na DOH, ne? Department of Health. Itang 1 month ago, mig-resign niya itang minuna. Ngayon itin niyang pelit, siyempre doktorya, mig-resign niya naman. Elaman lalambat yung Minister of Health na. Bakit po? Kasi yung presidente, liwa yung gagawa na eh. Yung maulaga, sige, kaya nyo rin masita ako, kapanintunan na. Pero ito, ano karakal din mga mate karela. Wari po, in practical points, potang ating masakit kaya katam, niya mo masakit ka. Sinabi ni doktor, ka pa magobra, painawa ka. Pakiramdaman mo yung doktor, ne? Pota sabihan na ni doktor, kapalulual. Hanggang kami paldan. Pwede mo sabihin, baka nanin ka na akong panintunan, baka nanin ka na akong tindahan, baka nanin ka na akong obra, baka nanin pera. Sige, bahala ka. Mate kang kakaobra mo. Mate ka king dalan magobra. Ako nang po sabihan, importante nga biyayan, balo ko po ini, karakal dareng masakit. Pero, kareng makanining panahon, nga napin ka na akong obispo, antang masakit ko po. Mito ko nang kupong magmisa, mito ko nang kung tuturo, mito ko nang kareng obra ako bilang pari. Sabi na ka na ako ng kakatang obispo, Deo, when your body speaks, you listen. Potamig salita ng katawan mo, pakiramdaman mo. Nung ita mo may itong tang katawan, antimong katawan ng Kristo. Potang ating manamdaman kaya katamo. Potang ating ng masakit kaya katamo. Potang ating mayina kaya katamo. Kadtatamo akiting sika ng tamo bilang metong. Potang agyutang kalingwan. Uling bahalutamo ating pangmas manatili. The Spirit remains. Everything changes to another form. Like energy. Anti makaya niya naman ang katawan ng tao. Pwedeng mawala. Bali po king kakatamong pisamban. Potang Muntaken Diocese, king kaming kakatamong financial report,
eda manausan ning kayakatang pisamban, gabun, loti, tinya pong eskwela yung pisamban, atin lasaken, atin niya naman bank accounts, mga usan financial report, naman po usan assets, naman usan liquidity or our investments, ingaus na po ni pisamban, temporalities. Can you repeat that? Temporalities. Ingaus na ni pisamban ka rin material abage, apiban dyan taon pisamban, temporalities. Nya, alala po nga na finance department. Notin niya po ngayon, more on technical term. Pero kanitang minunang panahon nga the Board of Church Temporalities. Iba siya po kayong word temporary. Temporary mo yan. Huwag kailangan tayong pisamban. Huwag kailangan tala rin gamit na rin. Pero temporary mo yan. Uling tunay manatili in Espiritu ng Diyos. Baluya po yung King Roma, kanitang pagmaragul the Roman Empire, Pax Romana, the Caesar, ano pangadagul den karelang palasyo, nakalawak yung karelang kaharian, miras ang kaketiking Asya, it's the world power, yan ang panahon ng Kristo, yang sasakop in Roma, binumo from Rome, Italy, ang gana kita king Israel, kita lugar dari Kristo, sekupa na, he colonized it under its power, kasikan din kayang military, makatakot la rin kayang sundalos, karakala, kasikan. Pero kung nanda ko po, nuka rin niyang enita. Nuka rin niyang enitang Roman Empire. Antayo. Nung mintana ka Roma, kaya lawin mo niya mo kayong video, ala na yung Roman Empire. At yun ay kailalam gabun. Ingaws the Roman ruins. Yun ay kailalam. Ala na. Mikot-kot na, pati retang mga ragul dang kaharian. Detang aliwa, detang Coliseum dang mga ragul, display na lamong alben mo, mabie. Alanang. Nano po yung manatili, patantalang aka, akit may pisamba ng St. Peter's. Mga ustabong St. Peter's Basilica. O retang aliwa pang pisamban ka rin na mabie king kasalpantayanan. Kapatad, ingkya katang kasalpantayanan, susopa na katang maging metong. Ingkya katang espiritualidad, susopa na katang kalingwan ingkya katang sarili. At ingkya katang espiritualidad, susopa na katamong kaulan, aling lilipas, aling mawawala, nunay bagay manatili. Iti puing Espiritu ng Diyos, babye, nagkakatamong gino. Mananasanong maging sikan, ingkya katang espiritualidad, lalong-lalo ng ining madakala kapag subukan na dalala ng tamo, kikya katamong panahon. King lagyon ng igpampo ng anak, po ng banal na Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Ipasyag tapong yanim, kapatat ingkya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko King Diyos, sigpang mayupayang tutu, lina lang king banwat yatu at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong aginutamo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen. Lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king Cruz, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay tasya banwo, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, banmukum karing mebye at ampong mga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublidang mie, ding mete, at king bie alananga. Amen. Tapat king utos ning Ginoo, amamaos kaya katamong lugod karing sablang tao, misan metong tamo king panalangin kaya benang Jesus sa kekatang Ginoo. Nga tamo pong sumabi, Ginoo ibiyeme kaya kami ing Espiritu mo. Ginoo ibiyeme kaya kami ing Espiritu mo. Ban ing Espiritu ning sikanan, miyabye ya karing hanggang kailangan munye patutu, king kapanayan amabye karing puso tamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo ibiyeme kaya kami ing Espiritu mo. Ban ing Espiritu ning upaya, miyabyeya karing mipasakitan, pauli ning pamanukira, karing karelang konsensya, at
tatalakad king karelang katapatan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyeme ke kami ng Espiritu mo. Baning Espiritu ning sala, miyabyaya karing epa makibalo king Ginoo, at karing magpabayang tuki kayo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyeme ke kami ng Espiritu mo. Baning Espiritu ning sala, miyabyaya karing makibalo kayo, at karing umenang makumpil, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyeme ke kami ng Espiritu mo. Baning Espiritu ning lugod, miyabyaya karing bisang sumulong king lugod, king Diyos at kapararang tao, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyeme ke kami ng Espiritu mo. Baning Espiritu ning pamisan metong, miyabyaya karing hanggang makirake, kaniting Eukaristiya, kambening kasalpantayanan at pamanalastas, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyeme ke kami ng Espiritu mo. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Yabe tala po tingkatang panalangin ng kayaduananda Eva Tejada, Nicole Maribel Lorenzo, Phila Janet Castro and family. Para king malagwang kapaldanan ng Donato Pexon Jr., Belen Enriquez, Leonilo Maderas Udan, Estrella Navarro, Rex de la Cruz, Ernesto Godoy Silva, at Rosalito Talon. Para king hanggang kapainawan, dig kaladwada ring mayangong abiyem, Feliciano Lising, Dolores Senson, Wilfredo Paras, Diosdado at Fermina Kalilong, Melinda Sioson, Melissa Magtoto, Isayas Badoy Jr., Darwin Bulataw, Angel and Lucia Rason, Corazon Chiching De Castro Ona, Emmanuel Precioso Tejada, Doroteo Manalo, Andres at Ferdinand Yambao, Ramil Reyes, Maria Lena Coloma Estrella, Maria Teresa Lord Morales, Kits Lapid, Thomas Torres, Dominga Mercado, Rita Febes, Ramos Cervantes, at hanggang kaladwada ring kaluguran tamong mayango dabi. Ginong Yesus, itugtugme kaya kaming labis-labis, kaya kang banal Espiritu, kaya kaming yato at kaya kaming Santa Iglesia. Bustan mong taryana kaming sumulong, king kapanaligan, at sa upanda kayang makatalakat, king pain tungulan, ning kayabe mo uling ikay ginumi, manggaman kay ngalanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eukaristiya. Manalain kayo kapatad, bandating katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo,
king kaya katayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo sana reting kaya kaming panalangin at ayin, gawan mo kayang karapat dapat karing kaya kang sakramento, ning lugod at kapamilatana, pang pagkalub na kaya kami ing kapatawaran. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka ang temurin. Iyat nayo reng puso yo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan da kang parati numan ka rin o igpa Diyos nga langangat lubos maypaya. Kapamilatan ng Jesucristo, ginuming anak mo. Pupurienda ka king lubos maragulatula kaniting panaunin pamanyubling mebye. Inyang i Kristo making sakripisyo paskwal miya. Kabang iyampang ning kayang katawan king krus. Ing kayang gana pa sakripisyo maging ang katuparan daring sabla. Kabang daraw ning kayang sarili. Ing kayang gama tinagpanala para king kaya kaming kaligtasan. Pepakit na ing kayang sarili bilang pari, altar at kordero ning sakripisyo. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ning mabilu gayato, kabang ding sablang koro, ringangel, karin banwa, daralit mi kaya kang digaya, lain makyabe king alang, tok nang dang pamamiya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampo mi pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo. Ban para kay kami malyalang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapit pe pasalamat siya keka. Piraso net binyane ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iting kanahong katawan, amidaon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan king waning kalis, pasibayan pepe salamat kay ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ng nakong daya, ing daya, nimbay talang hanggang tipan, amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa mi patawa na laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyak tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi o igpaing kabatawan pamanyubli na mebya ning anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin imbiat kalis ting kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka impepalyeren mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo kingi kami ang sanang
misulusulo king kataon at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpa, Santa Iglesia mong mahalaganap king meto yatu, ban mi ganap king lugut kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Obispo, ding sablang pari, at ding hanggang malugod na susuyo, sasaw, king kay kaming Santa Iglesia, king kay kaming parokya, kay tiking Banala Cruz, at ding hanggang masakit panalangin mila ginudat karelang pamilyang malugod karela. Ding sasaw kareng masakit ding doktor, nurse, at ding health workers. Gawan mong ligtas ginu, king nanumang kapamakan, king karelang pamanyaw, kay kami, lalo na kareng masakit. Ginugan akan mula na ba din kapatad ming pepainaon at manenayang subling miye ading sablang meyang umabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen Indo nin Diyos. San Jose kayang esposo. Ding sablang apostol at santo at tinupat king malmong kaburian king kakabanin panahon. Purihan dakat paligayan kapamilatan ng Yeso Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ikpang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katangan. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan ing kang pakalulu, parati kami kabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong, kaya kaming talapangabos. O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan yang babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan ni aming kasalanan, no nailawan mo'y kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ing ginuyang manatili sana kaya kayungan. At kaya ka ante mo rin. Pasyagta mo po, ing espiritu ni kakatang pamisan metong kapayapan po kayo kongan, kapayapan po kayo kongan.
Nyo yung kordero ng Diyos, nyo yung Jesus sa milalako king kasalanan ng yato. Nuwan laring mayaos, king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot, ing pauli na ningin ing pinandit, era ka atanggap king sakramento, ume ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Sana'y paintulot, kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Siklod tamo po. Oratio Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka kaniting pamangailangan mi. Ban ipaglualo mo kami, laban kaniting coronavirus. Na marakal na inangubye, at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ing kalam mo, para karing sablang tao, amiyatasan, ban panigaralan ing penibatana niting virus. Gawang masampat aparalan, ban aiwasan ing pamipakalat na niti. Ampon makapaninton lunas, laban kaniting sakit. Antabayanan mula ring kaisipan ng ponggamat da, ring mitagulaling king pamagling, pamaningat kareting masakit. King mitnong lugod, kaingatan, ang ponggelingan. Makanyan mo naman karing sablang manigobra, ban makapanintun masampat akalingapan ang ponglunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan, pauli na niting virus. Manano na sanang milunasan la, ban manumbalik ing karelang masalese pamikakatawan. Ipagkalub mo ing kalam mo, para king ikakayap daring sabla, ban makaibye masampat asawop karing pamangailangan daw. Itiyaduan mi, king kapamilatana ning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibye ang pamag-ari kambe mo, king kameto nga ning banalay espiritu, Diyos manggaman king alananga,
Amen. Nuan a Maria, kamasmas ding salunan, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. talakad tamo po. Manalangin tamo. Oig pa ning ginuming Kristo, ing anak mo binalik na ing sikanan king kapamlatan ing kayang katawan at binayo na ing kapanaligan mi king panyatang ng ning Espiritu. Bustan mong iti ring Espiritu, ibiene kay kaming pamisip ng Kristo. Ban makapatuto kami, kingalang takot ng pangayatsyo, ning anak mo king busal mi. Ipaintulot mo sanang ipayabot na kay kami ingalang kondisyon o alang pagalinglangan na lugod at kapanaligan. Papanatilian mo kaya sanang masaya at malaya kapamilataning sikanan ning Espiritu ng Kristo manggaman kingalanganga. Amen. Kaya katamo pong kabilan kaya tikim Pampanga, kaya nga Angeles mo naman, kaya katang parokya, itangaw sandang modified na enhanced community quarantine na po, itang Medu enhanced, MECQ. At panabili na po ng gobyerno tamo, lalo na karing religious gathering, kakatamong agyo hanggang 10 pa katao na po. So, kaibat na we keep distance, at tapong alcohol kita, bayo ta makinabang pong bata sisimba, mag-alcohol tamo po, mag-mask tamo po, yan po tang sisimba tamo po. At we keep total ditak tamo kempisan banyo, you use that distance na po. Datang mo rin po yung panahon na ayag yun tanang pasibayang miyabi-yabi kaya it makes some time. Pero ating naman sabi na new normal, we will adapt and we will survive. Nga na pinigkakatang spirituality, we will remain. Manatili po. At bendisyonan da kayo, at hindi kayong pamilya. Inginu manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, kilagyo ning igpa, po ning anak, po ning banal na Espiritu. Amen. Ingkakatang misa midaune, umetamo king Espiritu ni Diyos. Salamat King Diyos.